So yun guys, isang magandang umaga sa inyong lahat. Ang episode natin ngayon, ang masarap na Pinoy Almusal. Yun oh. Siya guys oh. Meron tayong Tuyo. dilis, tuyo, talong, tosino, longganisa, hotdog, itlog mahalat, itlog, kamatis, fried rice, tsaka pangimagas na mangga. Yun oh. Tara guys, sabayan nyo kaming mag-almusal. Kain po tayo. Almusal tayo. Sabi muna natin ang mangga. Yun oh. Okay, itlog. Itlog guys oh. Gutom. Tosino to guys. Sino? No, Oh, gusto ko muna yung ano. Tuyo. Yan oh. Favorite ng Tuyo. lahat yan. Tuyo. May kasamang kape. Tosino. Dilis. Diyan lang kayo guys, magsha-shoutout pala ako mamaya. Yan nating hotdog. Yun oh. May dilis din tayo. Sarap ng dilis. Ito. Ito ha. Crispy. Masal na kayo guys. Sabayan nyo kami. Meron din talong guys oh.
Hap na. Man. Hap. Grabe, ha? Meron din tayong itlog na maalat guys, oh. Sarap yan. Yun, oh. Hap ang dili. Sa kamatis. Sarap. Gusto na? Kape guys. Sobrang tamis naman ganon. Sobrang Ang tamis. tamis. Mention ko nga pala guys, kung Special mention kayo na. special mention nga pala dun sa pinagbilang ko ng manggang to, sobrang tamis. Kay Solid. Susan Solid. Ordonez po. Sa EPSA Talipapa po, doon po kayo bumili. Solid, Matatamis guys. pa yung mga ano doon, Tamis ng mangga. mga prutas doon, sariwa po. Yun o. Oh, Tamis. wala naman kaasim-asim na. Sobrang tamis. Pwede mo siyang ulamin sa kanin, no? Bili na kayo guys. Ano, mangga siya kakanin, no? Marami siyang tindang mga prutas. Sabay inom ng kape guys, so. Sarap. Pinoy almusal. Hmm. Hindi nawawala yung kape. Parang anak mayaman lang ang peg. Magkano siya, magkakape, oh, yun, oh. Hindi nawawala yung kape, no? Ay, nako, sarap. Dami ko na. So yun guys, dahil tapos na akong kumain at sarap na sarap pa si Macy sa pagkain dahil nilalasahan niya pa kung gaano kasarap ang ating Ngayon pa lang ako Pinoy almusal nakasali ngayon. guys eh. O dahil ilang vlog siyang wala guys. Yung Bab- panganay ko yung Bantay bata ako, kasama. bantay. Bantay bata, babantay siya ng baby. So start na ako mag-shoutout guys. Bicolana in Vegas, shoutout po. Shoutout po. Mazar Nia Swatsu, shoutout. Shoutout. Amy Fajardo NZ, shoutout po, sugi po ito. Thank you. Mini Crafty Lady, yan, ano din yan, sugi din Sugi yan. din. Lagi nagko-comment Thanks yan. for watching. The World Recipe, shoutout. Bago yan. Bago. Jojo King TV, shoutout. Duy Chokli Travel, shoutout po. Shoutout po. Silver Vlog. Melody on Channel, shoutout. Badchita Vlog, shoutout. At ang ating sugi na taga-Occidental Mindoro at taga-Chicago ngayon na si Mr. Ray Jackson, shoutout. Sir, Shoutout sir. Thank you for watching. Frenny Vlog, shoutout. Ray Ulitin Official, shoutout po. PG Farm Channel. Si Kingsley James, shoutout. Mindset Gen, shoutout po. Shoutout. Si JR Pagadu, Kare, Tarlac City. Shoutout. Thank you. Leng Alan Network, shoutout. Kuya Pablo TV Vlog, shoutout po. Shoutout sir. Gardening Perth, Australia. Ito, Sugi, matagal lang nagko-comment to. Lalo na to, si Kuya Marvin TV. Thank you sir. Shoutout. Thank you for watching. At may bago din tayong viewer na si Kuya Abe. Bago lang. Si Nanas Light. Yan, Salamat. mga bagong supporter siya. Si Salamat Pons sa Vlogger. support. Yan, shoutout po. Jolian TV, yan, matagal na rin nag-ano yan, nanonood. AG Dream Hunter, shoutout po. Shoutout. Sharma Adventures. Dami din ha. Arnold Trilana TV. Si Tata Topey Christopher Pamintuan ng Shoutout, sir. Bantarlak. Thank you for watching. Ay, ito, solid. Sino? Si Alberto Yalong. Shoutout Shoutout. Bert. Thank you for watching. At si Ellen Sengson. Shoutout po. Ayan po, bagong friend yan. Salamat. Si Ellen Sengson. Shoutout po. So, dyan na po nagtatapos ang aming Pinoy Almusal. Sana po nagustuhan nyo ang aming recipe ngayon.
at abangan nyo po ang mga susunod pa naming mga video. Maraming salamat po. Don't forget to like and subscribe. Thank you guys.